तेलेमुरा आरडी ब्लॉक बाय खौजाक खामारबारी ते उत्तर पुलिनपुर एडीसी विलेज नि सीमांतरबारी पाराकलक क्लास 12 रुंगनगो थांलाय सुखायमानि लाहारनि हालक बेलाय चाया अंमाबाय रुंगनगो रुंसुंनाय ते आमचायनि लुबुरक थांलाय सुखायनानि बागै बेलाय जोंजालो कलायजाक ताबो वातैनि मलखेनो थांलाय सुखायमाया अ लाहारतै कतर हाकर अंजाक लाहार ताबुको गोबांमा बिसिरमै अ लाहार जायखाय जायगा media rang no bela ken hambai mario tini sungno je o lama ni bagi sungna phaiman media rang no uilana hambai duski bisram kat ni simi parakolok real school phojanto bela ken lama hamya 4 bochorni sikang tang phaimani o lama no sunam phaimani apuni pore ko khospata kori sarkarok othocho sung o parakolok real school te anganabadi school te student chhatra rok bangma borok sini o duski area ni borok jotono thanglai sukhainani bagai belai osubida ongoi tongkha aboni bagai sarkar no koyo o bosorni bisingo no sungno o lama no kaham ka snam ri phainang thun aboni bagai sung sini parakolok joto para protibishni borok jotono juktongo abono sung nayo o lama kaham khainani bagai खाम्पार बारी अथच उत्तर पुलिनपुर दुईटा रास्ता এটা আমরা গ্রামে জর্না দেবমা আপনি কি মেম্বার খাম্পার বাড়ি মেম্বার